lomba juara situng embuung saat cerita kata tangke seminggu tak mari kak seminggu ntar ke pasar tengah anak oleh buku upin ipin malam jual lagi jo ntar kau leman tangan ni pun tahu nulet tu isyak lakar nurun kangkok menangan ni kok tetang ketika tak betah aja habis ke Baidowi lakar menangungku kiai hengki 200 hengki lomba apa kiai tek-tek king menang lomba tek-tek katek gitu hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, guru batin kaula, juga guru ajunan Semerja Kiai Haji Ahmad Baidowi beserta jajaran majelis masyayikh. Sangat dan kula amul jaki, sangat batin kaula ta'zimi. Ajunan Semerja Kiai Suwatna, ajunan Kiai Rahmadi, ajunan Kiai Yakub, Terpak Kaleb, ajunan Kiai Nur Koning, dan seteja jajaran tokoh masyarakat sehadir saat mangken pemangku tisanya berkendara ingki kadinto Bapak Lakso, juga hadir Bapak Kapolsek Bapak Ratmano, dan juga anggota legislatif Kabupaten Sumeneb yaitu Bapak Rodi, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan dan wali santriwati sehadir tanpa terkecuali, Jam'iyah Hadrah Kung Muna yang mulai tadi memimpin pembacaan sholawat, pendek setuju sealingki tanpa terkecuali, dek setuju ajunan beten kaula hormati dan beten kaula yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah ditakdir apangki apolong acara semulja malam mangken samu keetetia kemuljaan kaula ajunan dari dunia kantos akhirat. Tetia dan jalan kaula benajunan di Allah pataka hajat. Salawat dan salam nireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi
kalaban solawat dan salam kak dinto kaula benajunan anyuun manter kaula benajunan sehadir saat mangken ipek tak bingkengan di Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula benajunan tak kira nyeting dak neraka ipun Allah manter sakak dinto bedana amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, seteja manusia odi nikah andi pangatero odi seneng odi bunga odi jemper seteja makhluk Allah tro odi seneng tro odi bunga tro odi jemper. Cuman tak setuju orang ni kebi Allah epa bunga, tak setuju orang ni kebi Allah epa jemper. Apa napa hadirin? Karena jemper dan bunga ni kepada celena, sehingga orang sebekal bunga sebekal jemper ni ke orang se acelen elen celena bunga, orang se acelen elen celena jemper. Mun lopot di celana bunga ben celana jemper kula benajunan tak kira bunga. Contoh, elau beda pertigaan, beda papan nama, kula ben sampian ni ke acolen, pertigaan ni ke beda bacaan, pak arah panah ke barat warung makan, ke timur ponten, muning ponten, benih pondok pesantren pakemian roh. Napa nyaman ikan tu? Oh pada ki guru tak tahu. Nggih anu pun WC umum. Jadi beda pertigaan ke beda bacaan warung makan ke timur gula ben sambian WC umum. Gula ben sambian lapar teronga karena lapar. Debak ke pertigaan pah buru ke timur, kenyang napa tak kenyang? Mak lo kenyang, lopot celena. Ko tuna montro kenyang aku tukak kan tu benih ka ponten nikah. Sehingga orang yang mengharapkan kebahagiaan tapi tidak berjalan di jalannya bahagia, maka kula benajunan tak kira senang. Terus senang dan bunga ni kepada kak dimah hadirin. Senang bunga ni kepada kak dimah. Tapi kan sebiasa kula ben sambian bunga ni kepada orang biasa niki. Jangan ring coba sawang sinawang nyaman ni kepada orang. Nggih. Cang sering tani nyaman budek kiai, nyaman mun kiai tak usah ala kota tamu tak buambu, mulia nyungkem dese. Ben karo mikir sungkem netok juga tak mikir kiai seluang beres ben cukup juga. Wedangki, cang pian nyaman kan jadi kiai kata moyang. Tapi kan pian tak ngerti, nemu ni tamu ini kehadirin lesuan belalan duru agak. Mungkin mun tamu ke seorang nyaman. Abuh, montamu yang 15 hadirin, pahtung situ ngoreng pahreng sebereng saya pentah tak langkong kiai dan kulit terus coba kiai ini kau terus acuan nak bini ada bentuk anak meleng kiai ini pelar kalir ke dalam nulis cimat dia kibri ngakan kibri ibit le mole na nyungkem seket kalur keng ton tapi enten mun nyabukeun ni kan enten lok seket lemah. Allahumma sholli ala Muhammad. Secang reng tani nyaman dadi kiai, cang si kiai nyaman dadi reng ta. Reng tani nyaman dadi reng tani laku karo siang malam sampean murid nyedrok keur langker. Antara kadang muring si dadi kiai, kase terus kadang bisa mikir santri, si medum pukul 10 sampai pukul 2 pukul tak ngidah jadi. Mikir pondok kita mari, mikir pembangunan tengah kabeh para de Pak Itaki. Sering tani ni kabu tak usah merebu jadi kiran murid ibu timur langker ngerok tekar sawang sinawang nyaman di kebudaya orang ni. Lalu secara syariat bahagia ni kebudaya gak dimah pada bunga ni kaikan di orang saya teraing Nika pengertiannya mana cak dengan kulit lekar depa kita ibri aing langsung acara tapi enten gula mari bataburi bi kenor koning gi mari bataburi paran tak abi lagi ay deki niko oh langsung cara langsung dipanggil longku gilok nginum jadi
Alhamdulillah pengertian ki yang ki tulis ki hari ni ain. Jadi bidar ceng pula. Terus ulang. Okey. Tinggal saya buka lagi ni ki pemula ni kan. Barokah. Nah, apa saja me barokah ni? Barokah ni kebeli ngalak ding kiai. Hari kali ni kiai pekemedek sekali kiai nak tak milo juga ni barokah mata ada tu. Barokah ni bude kiai habis peser barokah dia. Bedang ki gula je nolen hadir kan pan mole ki babi gula ni kan. Mole kan. Yang baik bapa. Tak langkong kiai barokah ni kalau gula aing ngai kok. Ini barokah makemetnya mana. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bunga ni kepada gak dimak berarti kan dan gula makin pada ba'da buna ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia itu ada di mana? Sepertama hadirin dan gula mada pada buna ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'un min sa'adatil mar'i, ternyata bunga ni kepada 4 perkara. Pasera orangnya beken berak setero bunga maka bunga ni kepada 4 ni kala mun lopot dari 4 ni kah kula ben sampean tak kira andi bunga karena bunga ni kepada 4 ni kah saya selopot dari 4 ni kah kula ben sampean tak kira andi bunga ni kesemada pak ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Shadiqul Masduq, orang selok teman nakal Muhammadur Rasulullah. Saya coba kitabun Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap tabuna Gusti Kanjeng Nabi ni kebeni dari abang tibi tapi wahyu dari Allah. Kanjeng Nabi ada bu di 4 ni kah? Mun saya ada bu Muhammad Rasulullah pasti tepat. Tak kira mang pole gula benajunan. Keng mun saya ada bu ringnya beken berak makanya mana Muhammad iku Muhammad tegelu. Sepora makin nyaman Muhammad mun ke masjid Jumat mangkat di budi mulai ada sandal ngi besi bengken ngi besi gentengan cek torok makin Muhammad ju pakai sandal le poro bending si gentengan salah tepak geding kiai saya poro boleh ki alabun mi tepak sandal kiai saya ki boje ijak dengan kiai kelak saya khutbah saya malai kuah de gelak di guna kiai ruah tadi kudu ben sampian kuspa kusapon tut bak cuba tinggal laki ko tang sandal cuba je. Ada 4 cara, ada 4 perkara semati kula benajunan seneng. Ben 4 ni ke beni cuma ama seneng hadirin. 4 ni ke semaruat kula benajunan seneng. 4 ni ke sebab ruwet 4 ni ke margana. Jadi 4 ni ke seneng, mun tak kelero 4 ni ke maruat. Di sampean mari dengan kangen. Kula benajunan bunga pasti 4 ni kah. Ruwet 4 ni kah? Ada boleh 4 ni kah? Saya seneng ni ke 4, ya saya meruat ni ke dia. Mertung. Panapa saya seneng, panapa saya bunga? Antakuna zaujatuhu solihatan. Orang ni ke muntro bunga. Sino marsitung. Reng lake rajina sampian kotu orang bini sesolihah. Orang bini rakana sampian kotu orang laki sesoleh. Ni ke bunga yang pertama ni kah? Tekku bi sampean orang ruwet ku tak pasti markena nikah kak mun beni marke bini markena orang lah pasti nikah nih kak karuwetan sepaling rajin itu markena ring bini ya kebungaan sepaling bunga ya markena ring bini karuwetan sepaling rajin itu markena nikah yu ini lagi nambian apa cak nikah saya kebolong bener mun kadung tepak keselopot sambian benar status tak gin kepada tu kau tentu deki. Kan gue di kadang sekejap status sekejap TikTok ngupload lagu nastas melas rugi. Aku Napa? Laguna.
Meminta lagu ni cak nguncang kula, nguncang iruan sambian. Kula ni kebeni penyanyi, kula penceramah. Kula mun suruh nyanyi, kula tak tahu. Keng mun karo pepe kalompang tokang. Iya mun karo dek bawa kopak. Bibir ceruk saloni, misem madu korang, kebayan cukemi. Ngoro deh ya. No. Kula mong kurang maburu ayat tak enak keren abi bun temur. Keng muna lagu pahe ko, pahe cocok keko. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi bunga ni kes pertama antakuna zaujatuhu solihatan. Sambian muntro bunga rajina sambian kutu teti orang bini sesolihah. Mak solihah. Bunga ni kami tak cebuaki antakuna zaujatuhu jamilatan. Muntro bunga areng lake kutu andi bini ratin. Tan bini ratin kak. Anak apa mak bini ratin? Sepertama ratin ni kaki ngoda. Mun la tua ngak tintetin orang. Nggih kan? Mun ki umur segemi los ning salah alus koning. Lalak nikah ngelosot ke bebede. Keng mun umur 90 beni los ning los salah tak koning celeng polos. Nggih kan? Yo. Aduh mun ki makin ni misem kejak ben lebur cak pepe kelompang. Bibir curug saloni mun misem kapile burken mun umur belung polo bah misem. Balake bahalagu alagu kia balake wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji. Menyala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kok bahagia dalam berkeluarga itu bukan cantik, bukan tampan? Sepertama anak pemik beni ratin. Ratin neka temporer, ratin neka bedebekto. Bedebekto. Nah jadi mun deng lake seneng kebini nah, merkebini ratin. Kapan umur seket elang seneng sampian. Karena kapan seket elang ratin nah. Makanya beni ratin. Nggih. Mertung. Napa? Kerso. Ker tak masuk. Ora lah. Kerso. Nah. Oh mun glebun lo kerso. Wo, nika make kerso lah, nika make kerso nyoloso. Jadi makanya mun glebun binin situ ni karogi aslina. Orang ni, nah, takut kasih tua. Coba acer ke Bengkalan ni kata wakal, takut kasih tua mau buru akal. Pokong berdua orang ni kemun bini ni ngetung ni karogi nomor situng Pak Kelebun atau berjabatan selain nomor 2 orang soki. Tapi kinor koning ben Pak Kelebun ni mun karo situng bini ni pada rogi lah ni kengki. Bukan, kengak kinor koning lah pah jo temi berito embung jo temi makabin boleh. Tapi aku seneng janda ni kengki. Tak oning cak tak kok kia kan rajin ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Antakuna zaujatuhu salihatan salih. Benar kenapa bukan cantik? Cantik itu temporer ratin nikah bedebekto. Sehingga kalau ada waktunya, maka kebahagiaan itu hanya waktu cantik. Sampuna laju elang bungana anak pratina elang keng mun solihah baku cepon kakak gula hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati.
Segemes ngucap pas subai kok ki guru. Talangkong suruh mulai kadek nih kakak. Banser, kau ni aki nih kak. Akari, mulai kari. Ratin apa you? Ini cek pelak kampung je masuk di jedingnya mana kelihatan cukup mi tinggal masuk. Oh nari aja dengan apa pesan dia. Lagi cukup mi aku mi dengan naru. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ratin ni kan berdua tahun hadirin ratin. Makanya orang akabin ni kan beda tingkatan dua. Situng tingkatannya mana mawaddah. Tingkatan nomor 2 ni karohmah. Makanya dibuna Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah baru rahmah. Mawaddah ni kan lebur, rahmah ni kan nisar. Kenapa mak lebur gak ada? Kathiran ma tata'allaqul mawaddatu bil ashkal. Perasaan lebur ni kebiasaan berhubungan kalaban badan. Lebur ni kami bak ada karena lebur ni kalaban badan. Pote, kuning. Tapi seabid ni kebeni lebur tapi niser. Orang ni kemun akabin oleh 3 tahun kebudi ni kebeni lebur saya bak ada. Niser. Balake ben babi ni umur 90. Aslinya ku andi parlu balake ke babi ni kan. Kita iya kan ada parlo normal kana balake tudung ilang keur babi ni melkot depor jo. Ni kompoy tanya kimi apa tal ke babi tak bolong. Porala. Mula tu ada remak make abolong. Jela abolong bade kimi la abolong ku tak la amade remak tibi. Lo bisa jo. Karo kare tek-tek. Mun ketek dalo. Keng balak keng ben babi ni bagi tandi perlu kan pak kun tak telak kan malu telak anapa lebur ada ni serapakun hadirin ni serapakun jadi ni serasa santak kasa apa napi soal anak-anak pakai etale kompoi boleh bukan engki malah cepon mun tanya aki embah ni kakak anak ben ke kompoi ni seran ke kompoi ba kemani serka anak ben ke kompoi ni seran ke kompoi bisa kompoi ki kene anak rajo lah Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, kenapa kok kebahagiaan suami istri itu bukan cantik dan tampan? Pertama, ratin ni ka beda bekto, na genteng ni ka beda bekto. Nomor 2, ratin ni ketiap orang penilaiannya berbeda-beda. Ratin ni kan lain kak? Ratin jang gula belum tentu ratin jang sambian. Ni cantik kata orang lain belum tentu Khalil Yasin. Jago pak. Orang ini cuma mangkana ben usaha sama sebuk, usaha sama sampean tropo tiap kapi tro mancung kapi. Ring laki ni kelibur ka ring bini belum tentu libur ka sepote, belum tentu libur ka mancung. Macam tanggi kak? Bodoh yang laki libur ka ring bini renjeng. Bodoh. Iya bodoh tak libur ka renjeng, libur ka sepande. Iki macam tangkan ceria. Bodoh yang laki ni ke libur ka ring bini lempo. Iki bodoh saya libur ka koros tanggi kak? Nah, jangan iding tibi impian. Titi impian selempo itu usah malangsing, selangsing tak usah jemu lempo lah. Ilang alak sa biasa ni. Lagi nampian ni macam-macam. Bodoh yang laki lebur garing bini mancung, ya bodoh leburan kasih pepe. Oke. Orang laki ni macam-macam. Alhamdulillah ya Allah bini ku renjeng. Ara apa kak? Bangun sompau tak usah ngalak ke lecong parandeng oleh telo Badi seleburan kasih bantu. Alhamdulillah tang bini ngelet. Ara apa kak? Abu asapuan satanian tak usah kalak tingkong megecung mancung kemudian. Badar yang laki lebur garing bini lempo. Alhamdulillah ya Allah bini ku udah cabrak.
Ara apa kak? Bu menandi bini lempo je lebur le. Mereka lo ngakan gentelo hari lo padeng kata tangke ko. Baru selebur andi bini koros. Alhamdulillah bini kule kare kole ben kentok ya Allah. Ara apa kak? Bu menandi bini koros je le untong sare le. Iki penyelase ke batu ampar ke Pemekasan aboli ke Panaungan iguncing ke sepeda depak kanya beken bere haram benda sepeda lo sekeng sekali. Cak si bini ngembeng ibu dia. Bedereng laki lebur kawring bini pote, alhamdulillah tang bini pote. Ara apa kak? Tak usah melihat MS Glow. Ya berde selebur ke si bini, alhamdulillah bini kula poton pangeran. Bini kula tepak kasih celeng. Ara apa kak? Aduh le, mun tepak kasih celeng je cangring nyabeken roh angak hoi kok. Apa? Kan engki kak. Aji ya bu. Macam orang. Empian tu usah sama kesebon. Palai takdir tak pote-pote. Tinggal ku lekuk sehingga bin empian reng laki selebur kau reng lo lebur kasih celeng. Macam. Andi bini elong ngamancung. Alhamdulillah ya Allah bini kula elong ngamancung. Ada apa kak? Aduh lek mun elong mancung je nyaman lekas depak. Ingat penyuntang nasape. Ya berdering laki lebur kering bini polan tak mancung alhamdulillah muntang bini king pangoroongku. Ada apa kak? Elong ngaju terpak le. Mak bisa kak? Bini je mun terpak elong ngatorai le iya. Pengaruh abid saya mati aja le. Mak bisa. Iya soalnya elong mun terpak jo lobeng ani kini teti mun nanya bukan didik si keluar. Irit. Teti gas selalu belum ada LPG nero je. Ada pemulai kadek deh. Cak pia-pia tole kaki saya kocang pentong juga. Mulai. Mulai di. Tok mari juga ke. Beci aku. Ucap ajar lagi kabin di kok kemarin lagi. Tak mantoman sekali. Kenapa kok bahagia bukan cantik? Nomor satu, ratin beda bekto. Nomor dua, ratin neka tiap orang pandang nada vita. Cang sampian seratin serenjang, cang gula seratin sebanda. Ada apa cang gula mak sebanda? Mun serenjang gula nak nganggal ke atas. Kan macam manusia ni kan. Kenapa kok bukan cantik? Nomor telok, ternyata di atas langit masih adalah mun bunga ni ka okor naratin kak paniki baga pasar serbuk kembian apa banyak seratina ni pasar ben bini nampian keng mun okor na bagus tengka bagus ate tina kita patiratin keng mun akan dekat selaki sambil misem jumper na tak jumper lo patiratin bini na lo patepote bini na keng pun tegepok ben selaki deh temu jedang laker deh ya boleh temu jedang jeding deh ya tuli periksa aki juga. Ongguan buk, deng laki negering bini, lakar beni margaratin ratin neka percuma makin muana ratin keng mun alaben keng mun masake makin ratin elang muana bener kak? Sip. Dah iya you. Tin nama kita patiratin keng monakan cuma jumper. Lo toman madusan. Kasih laki pengertian, selaki leso tuli pemasok. Kalau mak petong benri ya bikok kakek. Maksud mereka dengan kiu. Bu, le torot kah? Untuk pak garenga pedinari pacek saran kan. Kan ditaruh kadang kan selaki tak cocok mikir luar pahigi ditaruh kadang ada orang mati dari rakyat mungkin kira robong imbong yumun beda apa ki masuk ke dalam Roma beda apa kerempuk ke dalam Roma
selaki di tengah jualan sampean so lesok salampian tak hasil saat jualan umpian ruwet leso bayar tak oleh pese king si bini ngambek ya deng Roma sambil misem ham yar he tumhare दिलदार है तुम्हारे हमसे मिला करो bujang silake ya Allah itu aki nilai kaki mencer tak mati ya tua itu bis bini itu nyaki tidak ada masa jual kak tahu le cek sepena setita ule selala tak ule pesse pak pesse ki elang panyampit sambil mesem tinggal kak bode bekto na rizki ni kadeteng bode bekto na rizki ni kata ada pala mangken ki ipon tud bi Allah leku menter banyana kentena pesse ni kepada ben songot kak icokur mangken leku tombu pole tori masuk ke dalam kak masuk debat ke rumah apa tulik dengan laki aing nikah aing ngaka nikah eten naka nikah kopi naka mun sampean perlu susu na pakun ebeden naka aduh ya selake mun pas nek ni pangarete cepah bi bini kare ibri pah nyimpang mak kita arceng enom ngargai reng bini iya le bismillah enom enom iko Allahumma sholli ala Muhammad le jumper mak kita andi pesse ben reng laki ni kebuk perhatikan reng laki ni kering bini koreng bini seneng mesem jempol akan desa biasa tak kira iman tunya kering bini bener kak si bini korder bener si bini kor tak atingkan ni benian macempur ke selaki minta gelem mandi pese yang laki dapat yang laki ben reng laki ni kebuk mun lakadung abri tunya ni kata kira urus pole tak kira nyatanya aki karena seorang laki-laki itu akan mengorbankan hartanya demi istri. Keng mun al-mukarramah ya kak, cek likuli tunya nak kak. Mun tro kiamat tak ngeliat kedua ibu bak lekor. Otiaki mun tawar saja, encem gelenga encem kalung. Jual di sampian, kai modal alako. Cenci itu lo bulan, oleh itu lo bulan cek bajar. Mun tak ngata maki pentai dung aja ya. Kapan teh dung aro? Marah kak kocang gelenga cuma 3 bulan 3 4 bulan dan tiap pun tak ada kok beni apa cek dengan ni bini mun tak ngaku kan tak nyaman kak ben boleh gelenga juga 3 beda apa pada peningkan jual kepada kita besar kak tapi kita dengan kok kan tuh cek dengan gelenga gelenga tapi kak gitu cak kopak kak saya kok cari bu tempat garing bini apa nyabekeun hari saya kok cak kaki dia bisa kopak ya beng tibir yang dina Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu bukan orang yang kaya raya. Nabi Muhammad ni kebeni orang seduk remah punten kesederhana kehidupannya. Tapi karena rajina solihah, kanjing Nabi ni ka soleh, kanjing Nabi atebu baiti jannati, kehidupan rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ana apa mak bini? Jemper bunga nareng laki ni kami bini seneng bunga nareng bini ni kami laki anapa kula benajunan sepaling abid apolong ni kebending bini kak orang laki ni kemaki luar bunga pasar jemper mulai depak ke rumah si bini merengut alis saat campo elang bunga nambian kak bener elang bunga luar maki agilak sampai keng mun depak ke rumah si bini duson elang bunga bisa balik ke luar sampian ruwet luar sampian ni kata nyaman luar sampian lesok keng pandu pak ke rumah si bini misem si bini agela elang tak elang ruwet tak sampian lesok tak nyaman keng si bini istirahat kak cek sak paksa aki tore dua dan seharian bi gule pecet dah pahe pecet bi si bini pecet buk teruk di sokon bahaya pak Glepun deh kaburu apa pak Allahumma sholli ala Muhammad bon meretung nih kah mangga namun sambian ahli ruwet coba tikku margana ku tak margana nih kesepaling prajurit laki nih
Sebalik kembian buk, mun sampean ahli ruwet, sampean ahli dusun, ku tak marke paling banyak markenan lagi na sampean. Engki kan? Mertung nih kah? Bunga engki lake, bunga bini, ruwet ben susah nih kamar markenan hadirin. Makanya itu agina, deng bini saat ini kaman tertentu orang bini soleh kapi. Lagi na sampean saat ini kaman tertentu orang laki soleh kapi. Sehingga teti laki bini saya tak asafesa pakun cemper pakun bunga mulai dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Bertung nikah. Nomor 2, panapa ukuran bunga nikah? Wa auladuhu abrara, andi nak foto setako de Allah subhanahu. Andi nak foto setako de Allah subhanahu. Harapan sepaling raja orang tua ni ke anak. Makanya kula ben sampean mun anak ni kesolihin ben solihat, kula ben sampean make dunya tak andi banyak, king mun anak arok toro ocak, jemper napa tak jemper. Kani seran sepaling raja ni kering tua ke anak kak. Makanya ikut cak samratul qalbi anak ni kak, ikut cak buana ate. Kani seran sepaling raja ni kering tua pasti ke anak. Kula tu mantanya aki, tat holil, mben ka maniser ka anak ang ben ke bini na. Ijawab bi kula, ni seran ka anak mun siang. Mun malam kula tedung kan tak enggak ring tedung tanya hakim. Napa? Sebelum matedung siang kula kak. Mun siang ni seran ka anak. Yes. Tak usah jangan gula jangan gembian niser napa tak niser ka anak. Kula tanya gembian. Saking diri niser ka anak, empian andi anak umur 2 tahun, umur 3 tahun pah sake. Cek bisa ikente saking kan? Cek bisa iporop kan? Tina kor kaki beres, cuma kengkok sake lo papa. Cek bisa iporop. Empian andi anak 2 tahun, umur 3 tahun pah sake. Cek bisa iporop. Ada apa mak iporop? Karena mun anang umur 2 tahun sesake make embuung tak ningli kuli. Cek tambu sekali pun empun saat semalam. Leo rupa ditulis pah pekil ruah leso. Beri mare. Tambu sekali. Yang mun anak beres, mun karo epang sesake, pun dia bodrek tak ala peluang doh kak. Anak tedung kan bisa ngeler. Apa? Tekuk becah sarung aja leh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga karena kani senaring tuan ni ke anak, maka tadok perkara saya paling mapunga kau ring tua ni kamu laan di anak aro toro oca ero monduk ero abajeng esoro ngaji ni ka kecumpuran saya paling raja hadirin. Sambian maki banyak tunyana, sambian make la andi pese banyak. Keng mun andi anak telo eta beng polisi kapi situngan narkoba, situngan ngeco, situngan mainan deng bini, pabanyak itunya nambian tak kena jempur mun anang sampian tadi erok maroma. Jelas? Tina makirat melarat keng mun anak arok terocak napa pole soki pah anak ki arok terocak jempur 2 kali nik. Tandi tunya keng mun anak arok terocak seneng kudu ben sampian. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Al-Baidawi. Nggih? Semakin ni ada RAMIMT SMAMDT bodai kak ditokapi. Ni ke tempat memproses putran sampean tidak foto solihin solihat. Putran sampean iwi sudah kan tu ni kak. Paungke ke atas. Bodai seoleh ranking, bodai seoleh hadiah. Bu, sampean ni ketak cintanya akimun pah anang tepak kasih ongke ke atas. Bunga apa tak bunga? Kulis sering berdepak setiap pengajian imtihan berikhtibar. Tak usah ranking putran sampean. Tak usah oleh bintang. Tak usah teti tauladan menang lomba juara situng embuung saat cerita ketatang ke seminggu tak mari kak seminggu ntar ke pasar tengah anak oleh buku upin ipin malam jual lagi jo ntar kau leman tangan ni pun tahu nulet tu isek lakar nurun kangkok menangan ni kok
Tetang ketega tak betah aja habis ke Baidowi. Lah kan menangungku Kiai. Hengki 200. Hengki. Lomba apa Kiai? Tek-tek. King menang lomba tek-tek. Katek dia. Aku mau anak kejuk bunga hadirin. Samratul qalbi buana ate. Makanya kebungaan nomor 2 salah seterina bini, salah seterina laki. Auladan wa auladuhu abrara nak foto setako da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Itu akinah putrana ajunan sebede gak dintu manter ilmu na manfaat. Putrana ajunan sebede gak dintu manter sareng Allah Subhanahu wa taala. E bedet nak foto semacelep karing sepona. Benih cuma macelep itunya tapi macelep sampai ke akhirat. Mun karo macelep itunya ni gampang pacuan es krim lah macelep karing tuan. King saya macelep sampai ke akhirat ni kata bisa kecuali nak foto setako ke Allah. Saya cari ilmu agama, saya ngamalaki ilmu syariat. Insyaallah tepat keputranan ajunan sebede kak dito. Amin. Mun la madrasah ni kata usatir ku betir pian kak. Usatir ku betir. Ya muni suruh padugun zaman lambok ya lobi semangkin ni kecak la zaman nah hadirin. Nggih. Zaman na mangkin ni kak. Saya kocak zaman na kuah. Lah na manusia ni mangkin tak padugun zaman lambok pun. Maka jangan lagu tak rosak zamanna serosak manusana. Yang dimaksud zaman itu bukan waktunya yang berubah. Manusia seneng ibak tu ni kata padukan zaman lamba. Maka nak gula ngabala mangken ni ka gula ben sampian mun Eropa deban zaman kona lo bisa lamba orang ni ka atrakat apa sah. Mun guna lo keton lamba ni ke bisa apa sah. Apa lamba ni ke makilo apa sah seeka kan ada. Lah kan ada seeja lamba. Jadi mak kita apa salah karena kan rang-rang. Mun mangken sampean cuk de orang ikul ke sampean cuk tu ke ecet-cetaki. Donat, gedang, nasi, tetel, tega bulu. Seminggu tak keluar sekali. Bagi kau orang iman. Bener bu? Okay. Jadi mungkin ni kemun pah erwa pasal peduban seman lembek melarat hadirin. Anak apa? Lembek ni kalau kerja orang tak ada. Mungkin cuk orang ni apa? Lembek orang ni kecek malam rata-rata kol telok pasti cek lembek ni sampai subuh. Mungkin mun ero cek kol telok melarat ka. Mun lembek ni kita tak cek kol telok. Jaringan lembek lampu tak masuk. Nggih, TV tak osom, HP tak ada. Sepeda motor tak andi, isarul apa tengan kepi, ngeleleng ada sepeda, nah main HP tak ada HP, nah di TV kita ada, lampu tak masuk, kol belu, apa kalau aku, ide beda, nunggu ganggu, ditenggang apa telah dia, nama, 12 tak keras, keng mun si bini aja dengan ngandungi keras. Undang laki cak karo nyumbang flash disk. Awak reng laki juga nih tak susah. Reng bini kapan rem dia reng laki mak kita acin rok susah. Iya susah kayak mak susah rokok ki abi pak bungkus. Aduh mun si bini dalam tarik napas. Keluarkan. Tarik. Keluar. Acin ke babana acin kula bade yeti ignor acin sekali haram kurang didik ngecat kemi kula Allah nyiksa nering bini tinggal buku sabar rembing sampian nika kayaumin waladathu ummuh sampian nika rembing sekalian bajing sekeluar tandi tusa embuung tusa na korpas ada sekali empian rembing sekalian tusa nampian korpas dia cecer sekali mangkana rembing pentahun bu mak lekor pas kepi tu sana amin koyu wida gelo Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi
timun lambat ni bisa jaga kol telok malam wajar bin pantas cek kol belu la asarin hadirin kol belu la asarin lambat mun kol belu la asarin kol sanga 10 11 12 hitung 2 telok kan kol telok ampun petong jam sa asarin makin jaga kol telok de remeh cek setengah pagi ame negim deui sop buah baja untung makin ada apa zaman lain kak mun lambe makin lagi pada TV mun dah ada lambe cak dengan makin pada TV lambe melas lu pada ben makin ku lagi nyapok tahun sangat lemak ni kata tangkan di TV ya Allah haram mun tak nolongin abu reba lu begini ku ki nolongin abu reba ke lu ke normoning mun tak nolongin abu reba tak ibu ki cok labang di luar salah kapan sponsor pate TV na tak ku aki na tak kuat TV na putih celeng lekah ada berna namun tura berna ibri kaca biru kapan kaca nih pasang haram gigi na biru gia TV ni tak jelas kan poteran lambok ruban tung ban dua poteran lo lumrapa dia mun pakun song rosso pakun banyak bilis-bilis anten ne luar poter dah jauh poter terus banyak ke lupa beli kerapak potong gelena di ku TV tak mari anten ne kumat melas lambak makin pada TV lo pada ben makin okay kan pada bit pah beda tip orang bu mun lepas di tip ni kentar kapi mulai petik ngidi ngaki deh kaset tak usok 12 lagu ni keselebur cuma lagu 11 lagu ni tak lebur le situng lagu ni kemuntro pati ai libel dinakin oper masuk aki kelim sarung yen berdaya ya Allah mecek melas selamba ha lagu nada iya ruah bertasbihlah tasbih itu memberatkan timbangan atip pengakui baterai habis lebur mun baterai tak kuat pahamun gendruwo tipe yang ku harap tiada mungkin kembali pahalo kuat baterai nah bila jam turun terlunggu hati Allah cek meles Buk, pola aja di tukang hadra babu na tabuan deh aja. Beri hadra yo tabuan tung roh. Ayo sarakalan buk. Terus identik abuk kemari terus. Enja mun cukup dak tahan ampo pas cukup mie biasa na terus. Terus buk identik terus. Aku mie begelak pon kayak kok. Baca aduh baca pun keh kok aku bilang makanya gue ngontrak pengajian apa yang pesan apa? Terus buk terus jadi aki buk le buka telok lah terus acin ke bawah buk terus nah terus jadi aki tarik napas keluarkan terus teku aki bau terus buk terus merebuk aja buk terus kayak tabu kimi kemudian kangkong kayak tabu buk punya ku dokter dari mangko kula maki bisa nyuntik pasien laga nani ngetung iroma boh biasa jam lah
Korang ngunceng tibi. Ini kayak ngampung ke sekolah. An mati begitu orang kok. Nah, ongguan cek nambah. Pakai atas toko guru lagi kemarin aja kak. Nambah. Pan mari pengajian elang lu asalaman deket ya. Indi anake. Allahumma sholli ala Muhammad. Melas tapi bagi budakin mainan lambak ni kemelas lu bangak mungkin. Foto Fuji film lambak konikar. Foto bukan ribu lebur foto lambak ni ku ke kempeng dia. Burle ada iya. Ani kai foto ni kesetro tawa online na nakin dente sebulan ka. Nakin patada, nakin cuci. Kare bit abit adente online na kobong. Bener kan? Pun mangken ya Allah pada kamera depan mangken ni kata usah peti akibi orang. Foto mangken itu mo online na mangken kia. Salah ada iya kamera nak beda filter makin dia. Maki orang ngeceleng di HP na yoba pote. Pah bibir merah. Pah gonteng oleh na pote bibir merah. Apa na boleh tatang ke orang ketibi lo kenal siapa dia iko. Ya foto nak kaki di HP na yoba. Hah? Mauning. Siapa mak oning? Engkau yang ku lagi nabu oning bi kagak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi mau disuruh pada lamba zaman ampun tak pada. Tadi makinlah tak jaga kol telok. Sebenting sopu aden jaga ni kampung luar biasa. Benih kau tu jaga tu rekam puli. Ibi lebih sampai bisa jaga sebelum sopu. Hebat ni kehadirin. Makanya tu aki potra-potra kau leben ajunan. Sebedek kak dintok manter bi Allah Subhanahu wa taala ebet nak foto solihin ben solihat amin Allahumma ebet nak foto sepecrah amin Allahumma ebet nak foto semacelep karing sepona amin Allahumma amin Allahumma amin nomor situng keluarga sesoleh solehah nak foto setakok Allah manter tepak kau leben ajunan senomor telok wa khulatuhu solihin kanca tatangke sefokus atenah senomor 5 wa ayyakuna rizquhu fi baladi andi penghasilan daerah natibi 4 ni kekebungaan saya rasa andi 4 kanjing nabi saya ajamin bunga menteru leben ajunan andi S4 sehingga kau leben ajunan berarti orang secumper bunga dunia akhirat amin Allahumma terakhir teritu aki guru kau ajunan ke Baidawi menteru bi Allah paling nasihat menteru bi Allah paling lanceng umur bisa ngib akta putra-putra kaula ajunan dek kelencelana Allah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila jami'i ma nawaina min niyyatin salihatin ala anna Allah ay yaqdi lana min hawaijid dunya wal akhirah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekadin toh sudah saya pada Pak hadirin dan gula suara makin dekat tempuna perat tahun yang biasa gula lo teman peradel makin ke berat ki biasa na faktor amposon ke sampo tepat kasilia makin ni cek puan cek sip nikah salah adu nikah tepat nikah operator cek oba pengajian nikah sip sunan nikah itu aki nampian mentir masuk surga benlon salon nabudian ada pecek ladai adik kenangan nama kita putar koknya kukeng nyali pagulam jangan tak itu kengnya lepas pon barang kiki kiai. Mireng bah tutup kala doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullab al-badawi. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli ad-dair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli istiqamah wa min ahli salamah wa min ahli syafa'ah wa min ahli al-jannah warhamna wa iyyahum idza sirna wa saru min ahli al-kubur fa in lam tarhamna wa man yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmadal Sayyidil wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.